samwe watilika andateka muonza na inde yuni twaliguka tunengelelia kila kimathanguni ni kwete thangu ya The Standard na nita wa Caroline Mweni wa Muteti nita wa Salcha Beti wa Mbua ni na wekwachi kana kioko chaku ni chakwa ila ni ndio kunengelelie mavala meithanguni ya The Daily Nation wa mukia takaro na mukanesa na kwa na mukia nesa ndio na mauta ni mathei na silingi 10 ma diesel na petrol yuki ndo kila ngona ndo maikulia maukulie ni difference ya mangotele miongo ili na ili mtu anakwete chao nyenetha ndi ukulio yukila kitumika muno ni chao nondo diesel kuthea na silingi 10 na we petrol ona timbi kusilingi ni mangoto lele kingi mangoto lele 0.22 yuki uniki create impact kana ene ndimu ya sieta all right na inde tambililia no dio wethangu ya The Standard wandikitwe ID cards auction na inde maovu suma connect undu ando mamate ya Kenya Ethiopian Somali na ndwangi mandingi methitwe maiya kwaya kana maikwata ibande cia nthi ya Kenya kwisila o some officials amwemendeni wa serikali kwisila bribery na maundu makoneti ulusani ni guthangi unengelelia mauvo na inde uthiwa ithangu ya The Daily Nation wandikira repeat room free as DCI hunt Gen Zs na inde mauvo meweta kana andwele ala meukonanwa na sieko cia kukwata ka na vinya na nikilunguni cha 500 kivathukanyo meweta kwithia na kwithia maminite kana alama maneki wakiko kiu maripoti te ndini wa kisisi cha polisi cha Theta Police Station ile Juja kaunti ya Kiambu alama twaisi kiko kiuma ya isa kosewa matambia alama ile tema kimea o maofisa alama yote kwithia mailite kutwa isia ukunikiliusu na kosa matambia mea meiweta kwithia masembaniti na makwani yangi alama tumito kweka ndio udhi unusu wa idhangu ya The Daily Nation tukamwona governor wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata na bala kwa muthanyani wayo kwatanie na tongo ingalikoni ya ulei ungu wa muvango wa linda mwananchi na alama itwa isie umbano wa kiuteti okuya fika Kiambu ithangu ya keli twina maovo ma mwalimu mwe eito Maloba na tuka somera cia school wa Menengai Senior School na inde etuka inde no winiye challenges ila sithia web kuni ya Guinness World Record na inde ibinda yimwe pe mundu mwe wakuya Nigeria okwitwa a mathematician etwa Sanusi Kazim na etuka kana niwa watumiye ibinda ya samuno kusomethia hesabu na atumiye 31 hours 42 minutes na ndateka 54 seconds lakini mundu Maloba asa yuni we yumbanite ku break record isu ni kwithiwa we enda usomethia continuously ate ku break masaa 45 isomo yesabu naende ya ketumi kenene ni kuprove kanai esabu ti monster kana ti undu tosa ai tisika na wewe esabu nyezukulu ndiaye kwa hata kendo wala yuni asume mekutwika imona no kindu kinene yani esabu yumwalimu aisi endo break records asomethia 45 hours nikenda amanyiwa maike ukiesabu Raundi isako ni na muno na kwa ni mundu wa kisungu na chemistry na mundu wa kuinde tuisonga na mbemo muko ni tio kisomo kana maskulu ni kana yu asini mume kuithia maivia damages kana kwa nangeka kwa mali mbingi lena kosegwe maskulu ni alama na bibiwe iso ni siki babukanyo kana manyiwe kuinuka pateni nitumisi na musingi na kitumini ke amwe katwa maskulu alama kwa atete wasio webo skulu umwe wa Ambara High School ase ndene wa skulu su manende ke kila mwana kana kila mumanyiwe kuiba slingi ngili 3 kana ko sio kide skulu ni na kutungia wanangikolo na mini kukosiwa kwa matuku 18 amamwe mutheli wa katano skulu nusu wa Mbira High School no lewe ko ya county ya Siaya na bala skulu kwetakana skulu zo kwetakana wenda slingi milioni 500 ningana kutungia kana kwaka myako ile na mini na kwa nangika na nikindu kila namo asima skulu so manhambini yokuleana nacho na kwisela mtoto wewe wa makwani John Kihara mawe takana ni
school welete kutula mote kumana na maundu ala mana kusiwe kana amanyiwa kwithia mana bebisi school usu na ti school usu yoka abe na school ange kabindani kama ende kusiokethe maskulu ni ama maskulu mewe ala maneno kipata na itumi na mata na bebe school mane wakana mai usiokethe school ni matambire kuminukililia ma ndebisio sia fees school inge ile na ni kwata wasio ta school wa mango wala Kiambu cha Simba Secondary Kilifi manyewa meende kama ibeslingi 1000 nikanama vikiye na kusio kama school ni na kiweta kwithia kabindani kala kwa adhi kwethwa na muvitu kana wa manyewa na alibu maskulu ni na manyewa kupikia kwenu kana kwete wana ange kwa maskulu ni musi ni okwa moyosu ona manyewa no makua ningiti musi tio musia ino lakini sometimes we la yule mama ni wote sukulu masomo make ni madhuka mabikiana kwa nangika kana kutambaika koya musi no webete fees na eka kwamba kuwiba ela sukulu syabibwa amanyiwa maisioka disikana no wese masiokana na mbesa syakuka kwamba kusobya kila kiki hata kianangite aya sukulu yenyewe pia no yetha ya kwa tokono ndo akwithiwa wata undu beti ninisi rio kali tuokaini ni wewe sukulu wa Changuli na Changuli kumela sana siabe yesi etwa sukulu ni yanangekia ukethela nyono nienda abonga sisa ngethe amanyibwa na nona bayanza pe undu babwa ni create a memories ya what happened so with the last sukulu mwene no wako nikutinda sukulu wibebwa na ndio tuyo botu twende na maundu makonetie sukulu amanyibwa na alimu kwa bamwe ni kana yu alimu na mome yase kana they are no longer safe enough to deal with cases of indiscipline among learners. Magweta kana melasmika kwithia me counselors, disciplinarians, mentors, role models, and in many cases second parents, which is true. Na makazo kama kaze kabinda kangi ni moka pia bakalasimika kwibia amanyiwa ala matetonya school fees na maikulie muyo la maiki ni compensate to enough kindu chambe na kindu chakeli nimeani ite kweli kutwika sendu sio mdewe we counselor no ukuikithia kana no amina na siko sia indiscipline school na no usomeri yute yuna kwithia na indi pakithia na unene nyo ati alipona moni mailite kwithia maikwa some counseling kana maona psychological experts nundu wa mamdala mekomana namo na kaingi makomana na siana si very damaged no ngina mathukumana na ciondo cielie na kuigithikana cia bikiana kwa ina ende twemi no wa page 3 thangoni ya the Daily Nation kana ambunge mease kana they are open kwetikili kiboko kupisio kama skulu ni ende karolikana na kiboko cha bani wa maskulu twe mwaka nwangilile na emwe mwaini wa katatu itina wa kubetukithwa kana kikatiba kwa kana mwe ulo misi wa kuungame kiboko na ende yu ambunge meaza kana kiboko ni kinatethesia kana ibinda ini cha tethesia muno kutongia discipline maskulu ni na they are open kethiani bekwithwa na wende kethio wa kubetukithia kiboko kitungiwe na kibikia na kutungwa maskulu ni takwe mesaidia. What do you think? Nyine sekitungwa ukwake kana kukumeta ko ni withie lakini matuko awe thila mwalimu iko na mwana mukuna aisuwania ni wo kuna mwana tukambia kinene na musei wake na ona tenene ona eka alimu na sei musei waku ketha ti waku lakini kwithila makosani ko yotu obwa muno na buli boto ashipe by the way omundu byo mumanyibu watu na kuya mwalimu usinichape nitaenda kuambia mamangu ko TikTok kana ndino wa social media beti ndisi kana niwonete amanyibu amwe uketha asu abwiwa ni mwalimu uketha kumungo ena na mama yani abwito akabwa wangi na mwako uketha maikwandikaya lakini no wikio mwako yenda no tenda lakini binda you discipline ya discipline well karo no nasi ati kiboko no kitungwe okay ndikwetikilana muno kutungwa kwa kiboko nisi wana musikwa kube hondulo panisha kana kapu tunaise kana discipline kindu cha mbe ya musini nundu bena siana siba yesi maskulu ni they are very innocent lakini sio kasi kaidi landeni wa sindu itese na nuko tumyo amama amanyiwe lama na biki kwenu kama na isikana wao hata wajui kwa nini wameenda home it's the senior students kwa hiyo nazi kana kiboko ti lazima kikatungiwa really lakini nibe bena makwati anioma unihina nyoto iwe muno na otauba either na matambi yangi ma punishment ona kaba kana kethia kena indiscipline issues kakatuma umusi
undu bai kana kenda kutuma lakini beti that has been happening ukethila mwana gutuma musi na yathia kwako na musi na meka leondo na mwalimu na manene okindu kiu lakini nyenye asia hii kitungwa sukulu lakini ketha no kiutungwa undu mwana okukura Biblia ya asia munzu kwa undu wa Mungu andia Biblia kanda tosi yako na kuhusiana na nisikia muno kukunwa sijui kama ushaita mtoto wangu wa kumwe usifanye na moyo osa kiboko most of the times ndo sawa no mukune niko mutisha utamchapa na mwana osu ethia airline nyanga kula na asia hii kisu yake sukulu lakini ndo kikona mwa twigeze yetu waziana si na myoko mongo ndo mwana osu ngolea sukulu tusisi thangu ya Kelly ya The Standard we na maboni na unengelelia mwalimu osu ukwetwa indi Maloba pena mabwangu makonete PS kana mwandiki munene mubiani wa uima wa mwene ndi mundu PS Mary Modhoni no teteye kana ni waisende akolile atongoi maika tata ku politicize kana maika eta mundu mauteti ndini wa healthcare na indi asia mubiano kana mubango wa uiti wa SHA asia ni museango wa kompewa na wa NHIF na asia kilungu cha 20% chandu a Kenya ni mama usuite NHIF na no matetheka lakini ino ya SHA usu immediately na service usu yambe ya kudukoma immediately aina nainge ni waisi kana ni highlight ye mibango ila serikali yinayo ya kuimprove livelihood kana mikalile ya andu ta subsidized fertilizer kana la fertilizer indi wadho wa munini na pia empowerment ya andu mamuika kana youth empowerment initiatives ni waisi kana bei ya fertilizer ni theye muno ibindane ye utongo ine wa President William Ruto na kita tumainde aimi medhi wa mateno la muyu mwito wa komanda fertilizers na inde na utete ya President William Ruto asia it cares for the common mwananchi na muno alame kuitwa the real hustlers no wete ye kana no explain ye maundu ta nyota programs na yasia isu ni utethesa muno andu mamuika kwikwatia mawe ndeto siake ni kwati mbau nulo unai governor wa Kuya Narok Samuel Ole Tunai na ikulia ende Kenya ma embrace unity kana ngwatanio regardless kana Mateo Sisia in the background ya Kimbai na tuwo ithangu ni ya Kelly na Taita Taveta Governor Andrew Mwadime ende nake nuteteye mulati umwe wa quick ya electric fence kithekani kile cha Savo West Rhino Sanctuary na ende kitwika ni cha 3200 square kilometers na ende we asia itina wa recent protest kana NND kuatiania pamwe na atongoi na aethi maindo kuya kaunti ya Kajiado maileana na fence isuku ikiwa weni waise kanae no sio kuona ndu wakwithiwa ninzie mwa ya kuolanga human conflict kana alama kau manyamu kwitha vithukia NND na ende pia namo residents kana ekali makisio kiu ni maisi aye Ilato kwiki wa fence yesu tethwa tasiewa kundu kumwe kulanya musitu sienda akoya kana indo situ sienda akoya na ende kiuki itwe ende yubate kiwe fence kethabe na muya kithekane ye bandu bau ende nitutona kuvithukiwa na kuumewa ni na mwisu na ende we ameye Mome serikali ne kusobia kiu na asia yune tambia seo nundu akwithwa ne you create employment kana ne kunenga miana ya mawea kwe ekalimaki sio kiu na ende akulia contractors alama nengetwe we are work wiki ya fence yesu manenge local suppliers kana ndo ala meba ukisione kiu mwanya wa umanenga o mathukuma na pia kumanenga construction materials nikenda maikewe meabinye muno na kindu kiu kithe kichoterio kwa pia mamanenge mwana makune maundu ma transport services maundu ma accommodation maundu ma kuwanya maleu fuel na equipment nikenda with the business kana maundu ma biashara kisione kiu ni mo kila mavaso media dhanguni ya Kelly ya The Standard ende twisonga na mbetha nguni ya kana atwe komana na alama ubomenenge twito kana manenge twito thanguni ya The Daily Nation makonetie aka eli alama na abikie na kwikiwa kiko cha Kinyamu itina kukwatwa na kuvukwa kuya Morela
Juja kauntini ya Kiambu na bala mewetaka nao na itina wa kwini ya manabi kiye na kuripoti siye kwa isu kisiseni cha polisi kila kikisuni kiu cha teta kwa isu kiu baina matambia maabi kiya kwaswa mailite yulua kisanga kiu mewetaka na manabi kiye na kutende wa kiko kiu cha Kenyamu na kulasimizwa kutuma mbesa mpeni wa tili mwe ya mpesa na ukuni kiliti na wako toa iwe na alama na mewe toka na manayu manayu ungu wa tilile na tumikie kwa mbeni baina matambia maisa kupikia kuoswa makuikidika na akaeli ni mafikia na kukwata haki na kitumini kiu umwe wa atete imama kwa nivanti ya Kenya Boniface Mwangi ni watambu kiendi ni wakisasa kiu cha polisi cha teta na awikia na kweze na mokoli maniki siko siya akakubukwa siku ikadhi ya kisioni kiu na alama utoa isi ya siku isu meitoa isi kwanza yemwe ichina kutoa isi kiko wila simizo kubeno mbesi siyaku na atoa isi maandamano na kitumini kiu na mama wisa ma DCI mabikiana kulikilela iki ndo na kwa sekana nipatoneka officer in command wa kisasa kiu cha polisi akede hayo ngwata niwa na maandamano alama na atoa iwe kisasa kiu cha polisi makukule niki the matter has not been escalated to the right mana na kitumini kiu na mome ya sekana mena wia wakuiko nyena yu kwa niso edhango ni yakana ya The Standard ni mawoma konete irungu kangata kwethi waindi ajoini kana akwataniye na ngaliko ya uleini mthani wayo tondo twisi kwina rally toiwe kuyangaliko ne sia Kiambu County naende kutuka ni weeks kana mi no sumwa mbodho itina wa mundu ikangata kuma ngalikone ya UDA naende nukie mthani wayo na ethi wa aikwatiania na atongo imalinda mwananchi kuyanga likoni siathika naende we aine na aise no tulile muti serikali ya Kenya kwanza kindu chambe aise ni manengete priority affordable housing kindu kila kiubinye ya NND na asa yombesa isusi utumeka ndeni wa kusolve affordable housing isi na ngusaniso na NND no sie itumeka kufund kisomo cha kana tuko free education kufinance free education no one say UDA has lost it lili kana UDA no say sometimes atetiano ni sawa sisi okay then no nita okay ndina sakangata lakini mundu su UDA for so long na yeto imetetea for the longest lakini karo baby ndemwe kangata inena waise kana it is not this first time that is gotten out of the Kenya Kwanza government. Isekana kuma mwaka ni mudhelu wa neni na President Dr. William Ruto ndo ni munyanya wake na mwelezea bata wake kana wendi wake wa kwenda kuma serikalini na senda hivyo moyo na etela muno be wa kwisa kuma na yabi kabandu yase kama mbaya kama mbaya ndi mavota asume idhangoni akata yuki unye kitonyanta yuki unye ndiyo la kitonyanta nondwe onabayo tongo yangi maneni yeba na weka ngata inenai na timu su yalinda mwananchi mthani wa hiyo ICA enda ando mathukume closely pakwa bakube na former deputy president Munduri Rigathi Gachagua na asia kiuno choke umeande ya Kenya ndini wotongo itau mudhoku na aine na pia ICA enda ku engage mind kana like mind and ona meneso wania yu ya kanai watani ya uli na linda mwananchi kielelo cho kimwe no kumweno cha President William Ruto siaya governor Senator Mundui Orengo na keinena aise kana serikali ya William Ruto ni failite ku deliver chao campaign promises kana sinduila sia weta wa ndini wa campaign sa President William Ruto no wono kulili ya Kenya maende kwe yandekedia piu tako ni makula nikenda mwakani wa 2027 mabindwe utongoi ula wibo kwa inde mwaso methanguni akatana the Daily Nation na inde aine na ulaya atia ni tena governor wa county ya Siaya James Orengo mbunge wa Embakasi Milon Wasua Babu Wino kati wa tongo yange ungua linda mwananchi movement no bikie na kwasa people are tired of unfulfilled promises as linda mwananchi we are ready to work with like-minded leaders to
ensure change in 2027 na tula muteondo nina kwa sekana serikali ya Kenya Kwanza ni bikite na kubaluka muno maundu ni makoneti witi na ithi to inenga kipaumbele kana wito maundu alama te kuteje mwene ndi muno ta affordable housing na ilo kweta kana it has also been poorly structured indi otwe maundu ni makoneti oteti ni kana kwa mudanyani wayo na kimutongo wa chama cha DCP na ulawa mwandiki munene chamani cha UDA na Ken Cleophas Malala kana senator watene wa county ya Kakamega awatauni matwa isie umbanonge tawa kiuteti na bala tawu mena mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na ni kanisani wa Kibabii Catholic Church ula wikandui Bungoma County ni mamini na kutwa isenda mboka ndia mboka ya kuma wathandatuma na Kakamega neyo mabikia bantu betu wa Bungoma na mami na kutetea muno kana kutula motivu nene serikali ya President Dr. William Ruto mayase kana ona wewe nola wakwatia ni tenando ma ile mbeta yu ya Western anda bikena kuikiria alama bikite na kutetheka yundeni wa wewe nosuo ni mundu munene wa minister Musalia Mudavadi speaker mbunge akati na Ken Moses Wetangula na angi ala yuma tukumete kwa bakuvina President Dr. William Ruto alikana kana ndeni wa movement ino ya timu isu ni timu ebangite ngikosi kinene ndoke na governor wa county ya Trans Nzoia eta wa George Natembeya akina senator wa tene Cleophas Malala ula ungamite mwanani wa kana kwenda kwete kibila cha governor wa county ya Kakamega kati watongo ange timino kelele dhangu ya dhanda tu indi ni maovu makunetie a Kenya kana Kenyan birthright kwethi wa indi yithowa na indi kiuni na unengelelia kana kwi Ethiopian ando kumamwite ngalikoni sia Somali ando mamwite ngalikoni sia Uganda na Burundi methe to maya kwaya kana kukwata ibandi sia Kenya through nze ile itailite indi kwikithia kithangu ya the standard ni ndiye kundu kukwitwa kia Michael got market ngalikoni sei lobby na ende ni methe ani na mundu umwe na publicly kana willing kumatabia undu wa ibiengili 15 womwene kukwata kibandi na asia andu au kona mayese landene wa streets on the ni Ethiopians but amwe mene ibandi sia ndia Kenya nange ni metelete kwa kwaya katu nikedhangu ekani nengeneka katu nini kenda timino kilelia katu nikedhangu ye ya the standard kasole tu mundu mukomwe ekitongwa sandikito Linda Mwananchi na kasia I've dribbled past cases I've juggled in the petition and now I am ready to score the goal here namba wake pe mubila waandikitwe 2027 na nditumile nikana wakwe muthenya wa hiyo mauta muthemba wa diesel mathina slingi 10 petrol maithe na mangotele miongo ile na ile na mauta mata maina thea na amwe katoa alamu misema woni moyo lo wa kutheiwe kwa mauta smete kana baina difference nene ona ituna serikali kwa sababu kwithia kana mana atwa yase onena nya na stakeholders ni kana kumina kana kukunikila mathwa mauta katuni kama nya no muntu ke page 11 kona niti mundu ungeme bandu bena kikililo kana boda bandikitwe stop Ebola screening lakini yuka bindane kala kwasi yu kungamia ndala mokila bene kandeke nge bai na kibendela cha ndi America iki red carpet vale kokotwa saumwe yake ko ni utilikita katika mnyongo 3 atwethia tu twambeni wa kilungu cha salu chao kwa manena mundu ikizitwa thia mombe na Grace Muneni twasala chapeti ombe atinda nesa Saa nyanya siaungama mpaka saa 11 majioni. Ikibamba sana basi puli tu. Ni Mutongo vibes. Mutongo vibes. Kuenjoy na adabu. Vayivia yoti wa yolu wa yenge. Ni kutio cha vibe. Na vaiba lati tabika ni ku occupy nundu katiba ni kajenzi
Mutongoi Vibes kila wakwambelelia mpaka wakatano saa 8 kufika saa 11 cia mawiyo va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Wo uwendo ni chao mwakwata siana uwendo ni mwoleka uwendo wola wa ni chao ni ata tutona kwika nikana uwendo ula waiwambe ukendea kwakana utee kuvoa kwatenia na Antikaro na mutai wa mitwano Bishop Honorable Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kathama ka wendo kila muthenya wa wakatatu kwambia saa 4 cia utuku ngina saa 6 cia utuku tuitungia uwendo ngoo na ngoo ikinena imwe ni kathama ka wendo vala kila ngoo itindia va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. No withukisya Mutongoi FM wivala uwi kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Moyo wa benga ni wadhi feeling kindu muthemba wewe solo ya kwatwa ukatingisha wilecha wiwite ngita withukisi ngita wewe ngitale ngwate bandu ikambate kuambu uyivinduka ukethia nguwa situikisia kiwu kithei michavia ngwatilo wathi utola ikinya itauma mutwe liyenye nichavia ngwatilo nayo benga lyanienzeke makelwa muyo nikila wakwambelelia kubika wakana kuma saa 10 cia iya mawiyo mubaka saa 12:30 we ni chavia ngwatilo. Inu ni Mutongoi TV. In 2026 sa omoti likita ndadika miongo 3 na 4 Kizito. Yes. What comes to your mind when you hear about 15th of any month? With ya name muthenya wa advance na kwanza ya muyo yalikila baseyo yalikila on a Monday katikati ya wiki simbosi sio ndesi mobisine umundi yes vembozi relikawe ya Monday. I'm telling you. Yes. And it's other thing